Amin na po nga dadyoy nga sang sangayili nang nangruna po kada tay inatayo iti ingingutan tayo nga Ilocos Norte Provincial Ilocos Norte our Governor Honorable Madam Amy Marcos kada tay matapo nagwapo nga Vice Governor tayo ti Ilocos Norte Honorable Vice Governor Eugenio Angelo Marcos Barba tinagaget nga ama tayo ti City of Batak, Honorable City Mayor Fray Jubal C. Nalugta, kadagiti amin na po, nga kakapitanes, ag kakagwapo, ag kakapintas, nga kapitanes, nga nagapo, iti different barangays, iti City of Batak, agyaman kami po nga kakapitanes, daw hindi diyak man may inaganan amin tayo inagan nyo, o nga maawatan niyo po, Board of Judges, panel of adjudicators, sponsors, donors, all leaders and members of different associations here in Hong Kong, visitors, friends, ladies and gentlemen, a pleasant good afternoon. Si ayat man dati numuhot ko tibiyang kakabsat, no may mangipakaam mo kada kayo. Tatubrak lang ako, may lang ag-report. Nga, may pagpanakkel ko. Nga ti anak ti Batak Association of Hong Kong, iso ti maysa nga kadadakkilanen. Nga grupo or asosasyon ti Ilocos Norte, ito'y Hong Kong. Do'y magadaman ako, adaman na ibaga kanyang itatay, nga Bataken ti kadadakkilan. Nga may bagak pailahe, nga iso lang pa ti maysa. Narigang mga ibaga, nga iso kadadakilana na po, baka madamdama at dalupay tayo member na. Actually po, naragsak din mo po Vice Governor, po City Mayor, kana po nga kakapitanes, nga nasurukan na po, nga talugasot, ti membros me, iti anak ti Batak Association of Hong Kong, and still growing in numbers. Itay tawan itay, maragsakan ng meta po, nga magipakaamo ka na kayo. Nga damit na po sa kabasit, nga nagapuanan, ti anak ti Batak Association of Hong Kong, nga sudayjay, itinapan, impatumpal, dati po, First Vice President me, niya po, Roger Tagudin, iti December 25, nga naimatangan na po, nagiti government officials me, iti City of Batak, nga isudayjay po, iti 40 BP aparatus nga naiwaras tinteremente nga barangay iti City of Batak. Talo po nga weighing scale nga naitid man po para nga iti ubing iti City of Batak plus 20,000 cash nga naidonarmet para iti anak ti Batak Association Incorporated na nakitay up kami para ijay Mariana Marcos Memorial Elementary School e-library. Kadadamet pa datay donar apo ti grupo na datay oxygen tank para kadigitay fingerlings tayo nga mai-transfer iti papanan na po. Sa itata apo nga kapitanes, kaya po nga ingungotan ni nga mayor, kaya po vice governor, maragsagan ng pa yung mga ipakamo. Nga, anak ti Batak Association of Hong Kong at datalo nga daughter association na po. Iso dato Tabug Association of Hong Kong nga idadauluan to yung motibya. Malumpong Association of Hong Kong idadaulmet po dati First Vice President Mr. Roger Tagudin and Magnuang Association of Hong Kong headed by the Second Vice President Miss Edita Albano. Digijay po ti maipagpanekal kumet nga mai-report kada kayo ita nga malew. Ket sapay la kuma, tag-enjoy tay amin nga buya. Ket pa daanan tayo po na isasambay, ken isasampet, tay ingingumutan tayo nga ina iti probinsya tayo nga Ilocos Norte, Honorable Governor Madam Amy Marcos.
Ket kay ko enjoy watching sapay lang kumako. Taging gana nga malpas sa programa at datay amin itoy. Thank you very much and hope apo nga taga-bata nga di pa nag-member. You are all welcome. No may membro itata. Kagamsan. Thank you very much. Thank you and may God bless us all. Thank you.